unapokosa shukurani lazima uvunjike moyo kwenye maisha. Njia rahisi ya kuvunjika moyo ni kutoona jambo ambalo Mungu amelitenda kwenye maisha. Na ndio maana shetani akitaka kumaliza mtu, hao wana commit suicide, wanajinyongaga hawa, cha kwanza ni kuwafunga macho, kujiona kwamba wako peke yao, hakuna kuwasaidia, Mungu amemwacha. Cha pili atakachomwambia, kuna kamba iko hapo pembeni, hiyo kamba nafikiri itakuwa yes, chukua, una thamani kwenye dunia hii. Unajua watu wote hawakupendi, na ukikubali kwamba kweli watu wanipendi, hata Mungu ameniacha. Nimegundua unapokosa shukurani ya mambo Mungu aliyokufanyia, unaelekea kwenye kuvunjika moyo. Na ndio maana kukosa shukurani ni jambo la hatari. The more unavyokosa shukurani, ndivyo the more unavyoelekea kwenye upande wa kuvunjika moyo. Yaani nafika tu wakati ambapo kakitu kadogo kanamata sana. Ni rahisi sana kuvunjika moyo kama uoni Mungu anayatenda.